ng Pak Dejo. Peluk. Atin ini no. Apa kau nak kapit doon eh? Kau malah kau mau ngelor kau. Tolong kan apa? Busuk. Karena mungkin kalau ada pasang lu ni. Motor. Nah. Tekan sih, nepan sih. Aduh, sih no. Nih, tapi nih. Song nih. Nanti yang keto. Maksud aku yang ngomong. Sambung boleh ah? Apa ngon jet nih? Apa? Baru mana nih? Baksonya udah jadi nih bosku. Tuh hatinya nyelak mulai aja luar biasa. Wah, itu pede deh. Oke guys, kali ini mudaran aneh. Ini bo asik nih, asik. Terus mau dijaret-jaret nih. Kumis itu no Apa aja diisi tuh bosku? Ini diisi namanya diisi daun sela sawi ini namanya guys. Bersyukur Alias daun ketela kedua. ketela Pokodok. kacangna ke anu no Terus ngen. kacangna jempal apa dan Ya menjelaskan ya jelas ulang. ya pakai sela sawi ini daunnya. Ya lagi apa isi itu? Ya pakai bumbu Bali lah. Lengkap. Bumbu lengkap alias lengkap benar. That's called a cassava leaf, right? Bok nih. Bobot tuh. Can you menerangkan with bahasa Inggris ya? Explain in English. Ya, explain English please. Okay, so this is chicken. What's that? Chicken Grill. chicken Smoke. smoke chicken grill with Balinese Place, sambal, place sensation. susun, plantation. Di sana di anu ini kan. How long to make this one? to cook? Ya. Maybe around 1.5 hour, 1.5. 1.5 or just 2 hours maybe. Because this chicken already we love steam. Yes, Yeah. already. So that make it easy for make this chicken getting well all the time. I didn't. Yes, and we Two method cook ya. Yes, Two method. yes. And we use this. We call this a kawat bonsai. Yeah. Yeah. To keep our the chicken wings stay close from the body. Ya. And then it's not going to keplek. Okay, this is cassava leaf ya, cassava leaf. With Balinese bahasa gede. Bisa tuh. You jump into the Celap. you put into inside the chicken and apa namanya mesti seasoning with salt and pepper brother. Ya. Yes. Pang itu ini pacarannya orang. Tapi oh. Okay, next. Okay, next apa? Time to the cooking ya. Kakang. Orang Yes. selanjutnya. Okay, for the next just watching. Enggak dong. My speak English a little broken ya. What the next time, brother? Next. What next? Oh next ya, next.
Next step. So this is the we call this is timbung with the what's that? Apa dane? Lele ya apa dane? Apa kalau bahasa Inggris lele ya? Pokoknya misi catfish. Oke, bisa. Catfish With- inside. Catfish the inside bamboo. With bahasa gede. with basa gede, and we call this is timbung with bambush, Traditional food. traditional food From Aceh. from Aceh. From Aceh ya? Ya. Ah, sih ya nenek eh. Bakal mati. Normally use barramundi, but What is the choice different catfish? Sleep. This is different catfish. It's not same like catfish as well, but Nih Bang, we use this catfish normally in our our village. So this is really a good dish and nice for this become a food is really good. Tuna. chicken Good tonight, good. Good for sale. Bahasa Inggris dor. And have another choice tuna or barramundi. Okay. Dor ta? Indo. Okay, next step. To grill ya. To grill. Wait. Or tigrill. Kote grill. This is called panglang. Or silong. In English, this is called a panglang. Okay, my chef. Mr. Kumis. Ulung. Hah? Si Ben si sambut sama samping na lu. Tao được tết phản đấy. Còn đen không? Bên trên sambut sama samping ya. Nih Bang, kau makan dosa nak Biasa sih. Lingkarin. Dan lu jangan. Ini tekan. Boleh bang. Itu nyelo kenyangan ya pengerti ini pengjak super. Lo kenyang bukan kenyang lah. Baik nih, Pak dia kita. Tuh kan bener ini sih nih. Itu nyelo. Kuat tegulin sih. Bang Giang neo. Beli toilet ke bang kok. Udah beli yang nani enak buat gua kan. Aku sini no. Bajero, rasanya Ji rolas dua. aduh. Masa? Atau aji lulas nanya. Ngegedean sado. Ngegedean sado. Ini teman-teman. Man lah ya mana ya? Nah, Bang Ama. Ada gitu. Tes kriuk njak euy. Ulung gede cok kali ini beli. Ulung gede. Ijon itu aja. Jadi main di Johnnya. Ini banyak master yang Wah, canggih sih. Bob. Toppingnya lo. Pasti di salon kayak ini oh. Dua kita gitu, jangan di pasti itu. Buat lu Jon. Hah? Nah, di salon kayak gini gitu deh. Ah, jangan dulu pasti nggak. Pasti Iya mana proyek gede-gede coba nih sebut lu kayaknya. Musim bayaran nanti kurang kasih dia. Masa sih? Berjalan, sengil kan berjalan pakai angin nih, bawa anu ya, bawa otomatis. Nen beda mesti bahasa terasi nenek. Masa terasi. Terasa apa? Di jalan ada sekarang musim man melempung nang di kolam hijau di jalan mana? Kolam ada cara pilar mana? Coba aja Pok. Jadi kita Pilar warnanya. Sini lah warnanya bisa lain dari warnanya. warna Anu dan anak klorin dan anak.
pewarnaan kulit. Jepit tu nak kadu mana? Didengke dan nyodo di Bali mati rawa ke pangberak ke bekas siapa po. Ada nak nanang na medan gitu. Ya dengke kadang dang. Betain muncul na tau. Oh, jadi kamu lagi senyum sih. Pengyaan tuh sih. Oke, enggak lah di muncul na enggak. Jake. Oh, cek seledon kepada ngalam. Mangang tuh toh. Mangang lu sama itu. Ajan dong. Hidup apa sih ngasane oh. Adi sing. Lông nhở. Oh. Ajan me jak melian, no me jak. Oh nunggu situ. Timbungan ayam. Wah, langsung kebuk no. Boleh tuh. Terus nih kan? Wih, berani. Oh, nonci siap mau guling di ada aja neng ada Sam-sam. ngadep siap mau guling dulu. Oh, ini terdupin ipin tau. Oh, cak sana. Lokit sih Joy. Aneh kempeng gitu dong. Ada di mesin tuh. Oh. Hah? Puncak. Bangun yang kita puncak kan terus. Aku butuh main gitu ya. Aduh pulas. Berapa? Nyenyak nar kibola. Dia Bandung enak orang. Deko baper yo. Sama saya nguling kene mo, kalau cekol gitu bukan situ cek. Tekan. Oh kesini. Oh, Tekan. Nah di sini nyak ngemaknya. Kayak nggak marah, kok nggak bodoh. Apa nih ono sampai jauh. Ujan enak. Yuk. Anu nih, apa namanya? Daun bio aja nasi. Masih ada tanda siapa? siapa soal? Muncul bungut nih, muncul kampet, muncul batis, sibul, semuanya. Ada natual tuh tanyain makan. Dede yang bu. Oh bisa. Mabut betul. Yes. Nggak boleh lagu. Pernah yo. Jadi sisa tadi. Cek kan ada apa dong? Nenek keleset deh. Wang mana dong ada yang nenek? Wang ang. Gede kenapa saya nenek ini banyak. Oh. Tak deh. Masih ngebuk nasi mau utang dok yo. Nah lu ya. Mau ke mana kau? Win, si Win. Win. Mau nih, boleh dia meroyo cocok tuh. Nen gấu nen. Terus spesial tuh, dam dos yang bisa sama lepak. Jauh kan. Win, kita Berdoa. ingin nonton jarang sami satukan. Betul apa?